You're a big cop. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Pozdrav, dragi gledalci, dobrodošli u novi video podcasta 2. Vraćamo se posle dužeg vremena emisiji Dva gledaju i razgovaraju. U pitanju je, dakle, ono sa čime smo i počeli ovaj format, recenzije filmova, format u kojem, dakle, mnogi od vas najviše uživaju, barem po onome što smo dobili u feedbackovima, u komentarima na našim klipovima. Eto, dakle, i nama je donekle nedostajalo, pa smo odlučili da se vratimo ovom formatu. Slažeš se? Slažem se. Snimamo danas u jednom novom prostoru, dakle, kao što možete primetiti, u pitanju je Klub Galerija Polet i zahvaljujemo se svima kojima smo nam omogućili da snimamo ovde. Apsolutno. Prelepo je ovde i hvala vam na uslovima koje ste nam obezbedili, tako da, ono. Ali film o kome danas pričamo je jedan izuzetan film od izuzetnog režisera koji ima jako dugu karijeru koja još uvek traje, što je neverovatno. Jedan od njegovih prvih filmova je bio Taxi Driver, bar na početku karijere, koja je obeležila taj njegov prvi deo. Drugi deo karijere, možemo da kažemo da je Raging Bull, čak i ovaj film Goodfellas o kom ćemo pričati, i sad ovaj pozni stadijum njegove karijere gde snima isto filmove kao što je Irishman i onaj film koji smo reviewisali, Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon, jeste. Dakle, Martin Scorsese, nismo bili prošli put previše blagonakloni prema njemu, vidjet ćemo sada kada radimo jedan od njegovih, pa mnogi se slažu po najboljih filmova. Naravno, uz Raging Bull, uz Taxi Drivera, to su sve filmovi najviše klase, ali... Obeležili su američki sinema u tom periodu, 90. Mi možemo... Pa dobro, da, ovo je film iz 1990. Da, mi možemo da vidimo ovde, bukvalno žanrove koji će poniknuti iz ove vrste filma. 3 glumca se direktno poklapaju sa Sopranovima. Znači imamo Warren Bracco. Da, ženu, kasnije psihološkinju Tonija Soprana. Tako je. Imamo onog mladića, kako se zove u Sopranovima. On se pojavljuje tu, bio ubijen od strane John Pescija. Da. I imamo treći, ko je bio treći? Sve mislim ima 3 ljudi koji se poklapaju. Vidimo i Polija na početku filma. Dobro. Da, i mi vidimo tu direktnu inspiraciju na Sopranove, ali naravno ovaj film vredi nezavisno od toga, ali kao vidimo koliko je uticajan, da je on uticao na neke klasike. Dobro, i da. I meni se jako sviđa u ovom filmu što po prvi put gledamo neki mafijaški film koji je slice of life, koji prati život mafijaša. Za razliku od Godfathera, gde su oni neka viša klasa, da su oni u odelima, dok većinom glumci sede, to jeste likovi sede, uzimaju pozicije moći, mi ovde vidimo šta? Najniže slojeve, uličare, razbojnike na dromu u suštini, koji se uspinju uz tu kriminalnu lestvicu. Uspinju se, ali kako se oni sve više i uspinju, oni, vidi se kroz sivilo filma, gube jedni druge i gube živote. Ali ja bih krenuo u ovom filmu iskreno sa tog ko je Scorsese u tom stadijumu svog života. On je već tad uspešni režiser, zar ne? Da, apsolutno. Pa mislim ima već 2 klasika iza sebe, minimum. I to minimum, da. I to baš klasika. Da, 2 velika klasika ima iza sebe. Dakle, i Raging Bull i svaki na svoj način, dakle, i Taxi Driver, dakle, su filmovi koji su i dan danas u vrhu istorije kinematografije. Tu možemo vidjeti jedno veliko poklapanje, to poklapanje Robert De Niro, koji ostaje jedan od njegovih omiljenih glumaca. Da, Robert De Niro je, da, ne samo ostao jedan od omiljenih glumaca Martina Scorsesea, nego je i taj deo svoje karijere, dakle, pa može se reći zlatni deo njegove karijere, vezao za njegove filmove. Pa većinom dobri režiseri prate dobre glumce, često zarađuju lakše ime, nađu svoj način komunikacije i taj način komunikacije nastavljaju. Naravno, uz ulogu u Kumu kod Coppola, koja opet žanrovski negde prati matricu ovog filma, može da se povuče ta paralela. Slažem se, to je isti žanr filma. Tako da. Ali mislim da ovo malo i reinventuje. Naravno, ovaj film je inspirisan knjigom, broj 1. Tako je. Nicolas Pileggi je scenarista i autor američki koji je napisao knjigu o poistinitoj priči
koju je Scorsese adaptirao i zapravo Scorsese je negde hteo da se povuče iz tog žanra nekih krimi filmova, nije više hteo da snima krimi filmova, da vidio knjigu i bio sam, ovo sam čekao celog života. A ovaj s druge strane, to sam negde pročitao, a ovaj s druge strane, scenarista rekao, ja sam samo čekao da me ti pozoveš. Slažem. I ovaj je rekao, na primjer, ovo je knjiga koju sam čekao ceo život, a ovaj kaže, ovo je poziv koji sam čekao ceo život. Da, otprilike to. Ali meni je neverovatno iskreno da je film trebao se zove Wise Guys, ali je postala neka valjda serija, nešto. Nego knjiga je tako nazvana. Ne, kako... Wise Guys, pa mislim da je knjiga tako nazvana i trebalo i film da bude tako nazvan, ali... Ali kako se, stvarno je u toj svojoj osnovnoj suštini slice of life. Znači slice of life, ona prati život, normalna ponašanja. Znači, on doprema drogu, ne znam u koju, nije ni bitno, iz Pittsburgha, dok uzgred pravi sos. I on zove kući da pita da li je sos dovoljno gust. Doći ćemo do tog, da kažem, konkretnog primjera, scene. Konkretna analiza određenih delova filma. To što si ti pomenuo je meni omiljeni deo filma, taj jedan dan koji prati njegov život je kao neki film u filmu, u suštini izvrstan primjer. Kako treba snimati dobru scenu, mislim ne samo jednu scenu, to je više scena, ali kako treba snimiti dobar segment filma. Slažem se, potpuno se slažem. Ali, samo bih htio nakratko da se osvrnemo na cast. Dakle, osim Roberta De Nira, tu u glavnoj ulozi zapravo imamo Ray Liotu, Joe Pesci je u sporednoj ulozi, koji je neverovatan je, da. I pomenuli smo Lorraine Bracco kao glavni ženski lik iako znaš kao gangsterski je film, ali opet imaš glavni ženski lik. Zašto je to slice of life? Dakle, nije mafijaška priča. Pratiš delimično i kroz njene oči, da. Tako je. Koja otkriva taj svet podzemlja i pristaje da živi u njemu. I to je Paul Sorvino, da. Mislim, to je neka osnova, iako kroz film prodefiluje, ja mislim, jedno 50 do 100 glumaca. Slažem se i kao nevjerojatna je gluma, ali ipak ono što se stvarno ističe u ovom filmu su dva segmenta. To je najviše zbog Scorsese. Na prvom mjestu po meni je skor, muzički skor, nevjerovatna je muzika. Znači to je pre svega rock and roll, moderna muzika i tako dalje, u tog vremena naravno. Da. Ali kao ima ritam, daje ritam filmu, daje osjećanje, nevjerovatan je skor. I kretanje kamere i boje su nevjerovatne. Ja mislim da je ovo kao master class jednog nevjerovatnog kao majstora svoje veštine. Ja, ali ne samo to, mislim da. Kao njegovi panovi, njegovi tiltovi, njegovo kretanje, njegove dugačke scene, neverovatno je. A ne samo to, nego, mislim, rekao si kao muzika daje ritam filma, ali kao generalno ritam filma je neverovatan. To je jako brzo. Znači, film traje 2,5 sata. I sad, prošli put, sećam se, pričali smo o Killers of the Flower Moon, koji traje, mislim, još duže, 3 sata, tako nešto. Da. Može 3,5 sata. Nešto predugo. Mislim, jedan od njegovih novih isto filmova, Vuk sa Wall Streeta, isto traje, ja mislim, preko 3 sata. Ali i ovaj film, znači to je generalno Scorsese, ima taj manir da snima duge filmove, ali za razliku recimo od Killers of the Flower Moon, mi smo rekli, to je toliko dosadno, znači kako neverovatno, zbog čega je čovjek produžio toliko i ne mislim, neke scene su prosto suvišne. Ovaj film, ne samo to, kao da nema suvišnih scena, znači da to sad kao nešto bi trebalo izbaciti, nego držiti pažnju cijela 2,5 sata, zato što je on u stvari, to sam mislim negde pročitao, on je hteo da snimi taj, reinterpretira na platnu taj mafijaški život, koji je brz, koji je dinamičan, koji ima energiju, akcion, da, koji ima energiju. I prosto on je hteo da mu ceo film bude prosto u tom ritmu, znači da se scene menjaju jedna za drugom. I to je apsolutno uspeo, što je veoma teško. To je kao apsolutno. Ta energija tog života se oseti u svakom kadru. I ta psihoza svih tih ljudi. Znaš kao, našto se meni sviđa s početka filma, mi vidimo njih u tim poluporodičnim atmosferama, što kaže i glumica glavna. Kao, oni su svi jedna zajednica, dok se to se vidimo i u bojama, scenama, u kafanama, u pričama. I to se polako rastura, da. Tako što je sve sivilo dolazi i svih su jedan na jedan, sam i tako dalje. Mi vidimo destrukciju jednog kriminalnog društva i gubljenje poverenja među njima. Ali mi to stvari vidimo i na početku filma, što je vrlo zanimljivo. Jer mi gledamo film s početka, uvek iz njegovih očiju gledamo film. Iz početka mi je kao dete koje otkriva taj neki svet. Da. I mi vidimo, na primjer, da je svet takav i kad je on bio mali, ovaj kaže, zašto to trošiš krpe
na ranjenog čoveka. Da, a njemu to sad nije u tom trenutku kao neki prekor veliki, kao ono, otprilike, zanimljivo mu je. Zanimljivo, to je u stvari isto je bilo uvek, samo je on taj sve drugčije gledao. I što je meni kao neverovatno kao mali ugao gledanja u to, ali iskreno, ko je tvoj omiljen? Reci. Ja bih rekao da, mislim, mafijaški život je takav u svojoj suštini, kao. Da, ima to kao taj italijanska mafija, Italijani, kao drže se među sobom, to je više do tog nacionalnog momenta, kao drže se kao zajednica među sobom, još i mikrozajednica unutar toga, pa kao posećuju se, ali suštinski tu je svako gleda samo da zaštiti svoje dupe i svako drugog, ako je minimalno ugrožava njega ili potencijalno ugrožava njega, on nema milosti nikakve prema njemu. Robert De Niro lik kasnije se rešava svih ljudi koji su učestvovali, koji su krivi ili ne možda bi ga otkucali ne, ali nije bitno. I ne samo to, nego oni su svi zajedno učestvovali u nekoj pljački i zaradili su ne znam koliko miliona dolara. I Robert De Niro ne želi ništa da deli sa tim. On je dao nešto malo nekome, ali on hoće da zadrži sve to za sebe. Prosto, Jimmy. Njihovi životi manje vrede nego taj novac. On te ljude ubija s jedne strane da ga ne bi otkucali u paranoju, ali s druge strane i da bi zadržao novac. Mislim, on onom liku koji mu je dao ideju za celu tu pljačku odugovlači da mu da par i na kraju ga ubije. Pa jeftinije je. Jeftinije da ga ubije. Njegov život ne vredi $600,000. Tako neverovatno. Ali ja bih iskreno da pričamo o omiljenim scenama. Zašto ovaj film je pun neverovatnih scena, to je baš bitno. Mogu ja da prvi počnem? Da. Meni je omiljena scena kad on nju uvodi prvi put u svet podzemlja. U faktičkom u svakom smislu, bukvalno. Koja je to scena? To je scena kad on nju uvodi u bar. Ta scena je jedan long take koji traje preko 2 minuta. Gde on kao ulazi kroz neku kao neće čeka red. Ne ulazi na glavni ulaz, nego ide dole u podzemlje. I on zna sve ljude koji su ispod. I ona želi da učestvuje u tome i njima donose isto. Znači, tu produžuje, donose im isto. I ona se tu zaljubljuje, pada, kao, ljubav joj dolazi za taj život. Ne za njega toliko, nego što ona kaže, nju loži taj adrenalin, on je nju loži jer je agresivan, ovo i ono. I to je meni neverovatno. To je za 2,5 minuta njihov odnos savršeno pokazuje. To je odlična scena, jeste. Kao on ju spušta u podzemlje. Da, s jedne strane... Ja se zaljubljuju u to. Jako zanimljiva scena. Zašto? S jedne strane, kao on hoće da zaobiđe čekanje reda. Da, ne, on zaobilazi pravila. Tu postoji, to je neki restoran u koji, ne znam, mnogo ljudi dolazi. I kao čeka se red prosto da bi ušao. On to zaobilazi kao da ne bi čekali red, ali on to ne zaobilazi na način da on ode ispred svih, on je baja. Ne u podzemlje. Da ode ispred svih i kao, ne znam, na ulazu kao samo prođe, nego on ide nekim požarnim ulazima, pa ulazi pravo dole, pa odozdo ide. Znači kao, on ima tu prolaz, ali kroz te neke... Ne prihvatila da ide sa njim, to je njihov prvi dejt. I ona je prihvatila. Znaš, kao ona njega ne mogu... Mafijaški, klasično, a ono sitno mafijaški. Da, ali kao... Sitni mafijaš, da. Neverovatno prikazuje društvo u koje ona ulazi. Znači, jako je bitno za njen lik. Ona se apsolutno shvata ko je on, u tom momentu savršeno, i ona to ne da prihvata, ona to voli. Ne, a on ju zapravo... I to definiše njihov odnos potpuno kasnije. On ju zapravo u potpunosti kupuje i sledeća scena posle te scene koju ću sad pomenuti, ali nije to moja miljena scena, ali nadovezuje se na ovu tvoju. Znači, sledeća scena je praktično scena njihovog venčanja. Je scena kad on u stvari ode i prebije onog lika što je nju, ne znam šta, napao. Da, ali to je samo kulminacija koliko je on agresivan. Da, kulminacija, ali kao otprilike da je pištolj, da ima pištolj kod sebe. Da, i ona i to prihvata. Prihvatao i tu kaže neverovatno je kao, shvatila sam tu da je on opasan, kao daj mi pištolj, većina mojih drugarica bi bila kao ok, kao red flag, ako ti lik daje pištolj, ali kao, ne, mene je to kao uvažilo. Da. Zato je ta scena dobra, reci da. Jeste. Meni je ceo taj segment u stvari, ako ga posmatramo kao pojedinačnu scenu, ceo taj segment jeste to. Film je strukturisan vrlo zanimljiv. Kao, ok, klasična struktura za filmove tog tipa koji prate duži vremenski period, znači, ne znam, pojavljuje se godine, ovo je sad, ne znam, početak je 55. godina, pa onda 63. recimo, prati kroz život, 70. pa 85. tako dalje. Ali tu strukturu u stvari probija na neki način, običava taj segment koji smo već pomenuli, taj njegov jedan dan,
kada biva uhapšen, u stvari. Da. Jer taj segment počinje, znači ne samo sa godinom, nego počinje sa godinom, pa onda 8 ujutru, 7 ujutru, 8 ujutru, 12 ujutru. Znači ono klasično, kao da oponaša na neki način onu strukturu koju je zadao još Aristotel. Kao mikro... Da, pričao si o tome, znam, upravo si, da. Da prosto dramsko delo mora da ima jedinstvo prostora, jedinstvo radnje i jedinstvo vremena. Za ovo je bitno jedinstvo vremena. Znači, tih 24 sata u stvari u tom njegovom danu, koji je u stvari najbitniji dan u njegovom životu, jer taj dan u stvari pravi prekretnicu za njega. I ritam te scene, neverovatan, da. Dobro, nije kraj filma. Narativni kraj filma. Narativni, jer film kulminacija prati njegov energije. Gangsterski život. Ne prati ovaj njegov život posle. Prati njegov gangsterski život. Ne, ali... A čudan je mešana ta scena paranoje i stvarnosti. Mi ne znamo koliko, mi gledamo kroz njegove oči, koliko je ta paranoja zbog šmrkanja. Ne znamo. Taj dan počinje u stvari time što se on budi posle neke žurke, gde on, ne znam, verovatno dosta i popio i šta god, da, drogirao se i tako dalje, i sad on kaže, ovaj dan mi je bio prezauzet sam bio taj dan, ne znam, moram da šta sve mora da uradi. I onda kreće on polako to sve da radi. Nije, ritam, raste. I onda kreće ta muzika surferska, znači on kreće, taj u stvari segment kreće kako se on vozi i onda kreće ta surferska muzika i to kao tu već kreće nekako, kako da kažem, krećeš jako lepo da se osjećaš dok gledaš taj deo. I onda i ceo taj dan u stvari i tu kreće i ritam da se ubrzava. Znači, brz je ritam sve vreme, a tu kreće još dodatno da se ubrzava. Ali šta vidimo u toj sceni što je jako približavamo kulminaciji. To je prva scena gde mi vidimo kako on operiše svoju operaciju, to jeste vrši sam. Nije mu tu niko, ni Pesci, ni De Niro, sam je. To su neki novi ljudi, nova lica, tu je babysitterka koja kao iz Pittsburgha donosi. Pesci je, ja mislim, tu već možda čak i poginuo. Da. A ja mislim da je Pesci, iako je bio apsolutno psihopata kao lik, kako je bio to vezivno tkivo koje je držalo tu grupu. Jer on je bio jedini koji od njih mogao da postane deo mafije, jer je bio čist Italijan. Da. I kada je on ubijen, mi, kao gubimo to vezivno tkivo i oni se otimaju od toga. Oni shvataju da će doći na njih red. Shvataju da su ranjivi i uzimaju prevelike rizike itd. Ili rešavaju se svako ko može biti njima rizik. Pa, znaš šta, mislim, prvo, to što je, ja se slažem da je odlično odigrao fenomenalno tu ulogu i zasluženo je vjerojatno te godine, ne znam sad ko je bio još konkurencija da dobio Oscara. Ali takva uloga kao da je pravljena za to da dobije Oscar. Znači, znaš, kao tebi, šta ti treba? Ne treba ti, ne znam, mnogo da bi ti izbacio iz sebe sve ono što je potrebno da izbriljiraš. A scenaristički uloga je napravljena bukvalno tako, on je psihopata, on je lud, on je... Liči na Jokera. Liči na Jokera, on je u stvari, kao ti kad gledaš sad njih, ne znam, ovaj glavni junak je klasičan neki lik u suštini, prosečan. On je ne izdvaja s njim, počemo. Robert De Niro je, kaže u jednom trenutku onaj Poli, glavni gazda, kao nemoj biti kao onaj, ti si kao pametan, wise guy, on je kao to, wise guy, kao u smislu odmeren nekde, imaš meru, kao Robert De Niro se previše izlaže, kao daje se, ali rizikuje u stvari i od toga je najčešće i profitira. Dok je ovaj lud, znači ovo je klasično psihopata. I onda znaš, on je i najdopadljiviji negde od svih ako posmatramo unutar, ne zato što je psihopata, nego unutar... Ima smisao za humor, ima karizmu. Da, ima smisao za humor, ima karizmu i ako posmatramo u kontekstu samog filma i tematike samog filma, znamo da je to gangsterska tematika, on jeste neko ko je najdopadljiviji. I ti u suštini, naravno, ne može loš glumac da odigra to loše, ali hoću kažem, dato mu je sve na tacni, on je samo trebalo da ali je to savršeno izneo. Mislim, on je sad malo tipski glumac, ali ja ga baš volim. Mislim, da je to tako lako, ja mislim da bi se pojavili još takvih likova. Ne kažem da je lako, kažem, moraš biti dobar glumac da bi to, ali nekako mu je dosta i se pomoglo. S time želim da gledamo, samo kad stignemo, da gledamo Irishmana. To moramo. Čuo sam polu, ali zato što John Pesci se tu vraća, posle, ne znam, 20 godina nije glumeo, kaže da je neverovatno odigrao, baš me zanima. Nisam gledao je film opet preko 3 sata, ne znam šta je senziju, mislim, neka ode u serije, nije problem kao 3,5 sata film.
Ali znaš kao film je malo teško gledati segmenata, ipak to nije... nije... kod nas napravili seriju od toga... Ali kao nije film je malo teško gledati iz delova, kao serija možeš ima kraj epizode, ali kako da stanem sa filmom, kao bitan je znaš kao gleda se u fullu i onda je teško uvatiti za 4 sata, znaš, od 8 uveče do ponoći da gledam jedan film, bez prekida, malo je teško, ali kao... Ali ovaj film stvarno jeste ta sredina njegove karijere. Ostalo mu je taj brz editing, ta energija Raging Bulla, ali je dobilo dužinu tih njegovih kasnijih filmova i epic proportions, kao veličinu i kao životnost. Da, epic proportions da, ali generalno njegova odlika su dugi. Mislim, Taksista isto traje, Ali kao ima tu energiju Taksiste i tih filmova. Kasniji filmovi su mu sporili. Taksista je, kako da kažem, Taksista nije toliko daleko od toga da je Taksista film brzog ritma. Ne, nije, ali ima neku energiju koja je čudna u samim scenama grada i kretanja. Prosto je njegov posao vožnje kroz grad, daj neki ritam filmu, znaš, kao nije kao Killers of Flower Moon, oni sede i pričaju 15 minuta na prostoriji. Znaš, i on jako ćuti, on se vozi kroz New York, gleda, kao ima taj neki ritam, znaš, kao ono je dibidus. Da, to se slažem. Mada ne može se toliko kategorisati, kako da kažem, karijera Martina Scorsese na filmove, znači šara prosto ima filmove sporog brzog ritma, znači on je, na primjer, sad pre 10 godina, malo jače, snimio Vuka sa Wall Streeta, koji je film prebrzog ritma, znači to traje, ovako ti prođe, a traje 3,5 sata. To je kao Ridley Scott koji je stvorio neki od najboljih filmova ikada. Jedan čovjek koji je stvorio neke apsolutne promašaje. Kao i Coppola je najbolji primjer toga. Ali mislim da je u stvari Ridley Scott možda najbolji primjer toga, u smislu kao... Njegove oscilacije su nevjerovatne. Njegove oscilacije ne može ni sa čim da se porede. Tarantino ima oscilacije, Svi imaju oscilacije, naravno, ali Ridley Scott je tu, on je nevjerovatno. Neko ko je stvorio onoga 8. putnika, Aliena, Blade Runnera, Kingdom of the Heaven, Gladiatora, stvorio i neke apsolutne gluposti. Što je nevjerovatno meni, iskreno. Pa možda zamor, možda... Da, mislim, svima mogu da se dese takve stvari, to prosto nije, ali evo da, Scorseseova karijera, kako da kažem, traje već, koliko već, 50 godina, ne znam, 50 godina i jače možda. I ipak i dalje on zadržava, znači nije ono kao snimio je kao Coppola 2, 3, koliko, 4, da kažemo, golden filma, 70-ih i posle toga, mislim, slažem se, ništa u suštini. Ipak uspeva da bude relevantan i danas. Relevantan vrlo. Irishman, Vuk sa Wall Streeta su filmovi u poslednjih 10-15 godina. Pa oblikova je on Hollywood svojim filmovima, i ti se nećemo lagati. Killers of the Flower Moon nam se nije svidio. Možda nekom video si, u komentarima su bili ljudi koji su rekli, to jeste to više do pompe kao Scorsese, pa kao ne, mislim, to kao poštovanje, znači ne sme se ništa reći, jebi ga Scorsese je kao, ili ono kao, sad je on snimio spori film, pa si misle kao to samo neka... da je snimio Wolf of the Wall Street za ovih 10-20 godina dovoljno je. To je filmčina. Ne, pa dobro. On je obeležio, on je sad kao jedan od 10 najboljih filmova u zadnjih 10-15 godina. Kao najboljih, najuticajnijih. Ne, taj film da. Ne moram sad pričamo o njemu, pričamo možda nekad o njemu imam, ja da mislim da je taj film jako dobar iz više razloga. Dobro, pričat ćemo onda, nećemo pratiti temu. Prosto je dobre akcije, jake akcije, odličan je film na dosta nivoa, da tako kažem. Od praktičnih do nekih umetničkih, ali Irishman je isto tako, ti ga nisi gledal, tako? Nisam, ti si gledal. Radit ćemo i njega, mislim, nekad u nekom trenutku. Irishman je isto, sad ne bih poredio sad neki njegove filmove. Da li je dobar ili nije? Ali je dobar, apsolutno dobar film. Onda ćemo gledati. Tako da, ali da se vratimo na Goodfellas. Pored, Scorsese ima prosto toliko hitova, nego prosto kultnih filmova u svojoj karijeri, da neki filmovi, kao što je, na primjer, Goodfellas, ti nekad ne padne na pamet. Znači, ti kad kažeš Scorsese, Taksista, ne znam, Razjarani bik, Goodfellas je tako, znači, film koji dođe negde u tom nekom središnjem delu njegove karijere i koji među tim klasicima, ne samo u njegovoj karijeri, nego i uopšte unutar, u mikrosmislu gangsterskog žanra svakako, ali uopšte u okviru kinematografije, dakle, apsolutni klasik, prođe ti nekako
pa ne mogu kaže nezapaženo, ali ja sam, znaš, kao, šta to govori? To govori da, znaš, treba ti nekog vremena da se setiš kao šta ćemo da radimo, Goodfellas je odličan film, jer, ne znam, nešto te je podsjetilo na njega. Slažem se. To samo govori o tome da je Scorsese veliki režiser koji ima pa bar 10 filmova u svojoj karijeri koji su vredni pričanja o njima unutar ovakvog jednog formata. Ali imam pitanje za tebe, to je baš ono, subjektivno, ko je tvoj omiljeni lik? Ne najbolje glume, tako omiljeni lik. Možeš i 2, nije bitno. Gde, u ovom filmu? Da. Pa odličan mi je lik koji igra Lorraine Bracco, znači glavni ženski lik. Slažem se i meni. Neverovatan, slažem se. Podcenjen lik. Da, mislim, prosto i to kako je ona odigrala, mislim, to je žena koju ja znam pre svega iz Sopranovih. Slažem se. Dakle, gde je odigrala briljantno, dakle, uz Jamesa Gandolfina iznela tu seriju, praktično njih dvoje kao da imaju svoju neku dinamiku, seriju u seriju. U suštini, da. U toj seriji, ali ovaj njen film iz malo ranijeg perioda karijere, gde ona, mislim, isto pokazuje raskoš svog talenta, ali ne samo to, nego kako je zamišljen njen lik, kakva je tranzicija njenog lika unutar filma, to je prezanimljivo. Znači, to što si ti sad već rekao, kao da ona prosto prihvata da uđe u taj svet. Onda kad uđe u taj svet, kad vidi šta to sve nosi, onda počne bude zanimljivo, da. Tu se ona već malo nečka i onda do momenta gde ona to prihvata već. Skrozi i da. A drugi lik koji ti je? Na prvi smo se složili. Da. A što se tiče... Ona je trebala dobiti Oscara za to, ako nije trebala je. Pa mislim da nije, mislim da je samo Joe Pesci dobio ali trebala je za to dobio možda Oscar. Još za neki efekt nešto, ali od glumaca čini mi se da je samo Joe Pesci, a bilo je nominovan sigurno. A što se tiče muških likova, pa... Ne znam, interesantan mi je lik onog njihovog kao pater familijas, kao Poli, da. Zanimljiv je. Jer sad mi je glupo, znaš, kao, ne znam, da ne ističem Roberta De Nira, Joe Pesci, jer to su stvarno vrhunski likovi. Nije Joe Pesci drugi, iskreno. Pa dobro, okej. Ali, kao, od tih nekih likova koji nisu toliko često u kadru, mislim, jeste i on ali ima energiju. On ima vrlo energiju. Negde s početka filma on je prikazan, ali opet to iz dečijih očiju, jer kao detetu sve to izgleda vrlo mistifikovano. To si dobro zapazio, taj početak je iz njegovih očiju kao deteta. On deluje kao neki senke lik, kao, znaš, ne priča puno. U početku uglavnom je prikazan njegov brat koji drži tu pizzeriju, koji radi sve poslove za njega, a on otprilike ne voli da priča ništa, kao tamo sedi. Onda posle, već od drugog segmenta, kad to prođe nekoliko godina, kad se oni prebace na pljačke na aerodromu. Tad počinje ozbiljan kriminal. To više oni nisu uličari. Da, tad počinje ozbiljan kriminal i tada on dobija ozbiljniju ulogu. I on ima sve znači, kako kažem, Vito Corleone u Kumu je prikazan pomalo, pričali smo o Kumu i pričali smo zašto je to tako, ali ovako sa strane posmatrano, on je prikazan ipak kao malo, kako da kažem, moralan i idealizovan mafijaški bos. U smislu, više je bio... On je više bajka naspravo. Da, više je bio akcenat na njegovim nekim etičkim osobinama, i vrlinama, nego na surovosti njega kao mafijaša. Iako je vidimo je na momente samo. Da. Nikad nije prikazano. Onako, više je na nivou... I glumi dopadljivo jako. Više na nivou aure, kad on kaže, ne znam, ovo je ponuda koju nećeš moći da odbiješ. To je kao više doskočica na nivou aure, kao on je prosto sad, to on kad kaže, to je tako. Ali ne vidimo ga toliko u tim njegovim... Dok ovog lika vidimo prosto, kako da kažem, i vidimo i ne vidimo, u stvari, on isto glumi tako nekog pater familijesa kao, ne znam, kad ovaj se posvađa sa ženom, on mu sređuje odnose, ne možeš, kao moraš da se vrati ženi, bla, i tako dalje, ali popuje mu, ne znam, što radi sa drogom, kao ja ne želim s tim da imam kao, to je dašak toga da je on mafijaš starog kova. Droga je nešto što se pojavljuje ipak u to neko vreme, u ozbiljnijoj meri, trgovina narkoticima i tako dalje. Znači, a on je već dugo u tome i prosto on je navikao neke druge stvari.
I droga je za njega nešto, ne pošli se on toliko kao iz moralnih nekih načela, već više kao, ne želi on da ima ni na koji način da se on dovodi u vezu sa tim, jer kao čuje da je neki lik pao i dobio 20 godina zbog droge i kao, kao nikako droga. Da vidimo strah od robije koji je ozbiljan. Dok mi to nikad ne vidimo kod Michaela. On se uvek nekako izvuče, ipak je iznad sistema. Ovdje ipak FBI jeste zastrašujući. I kao narko. Iako oni u početku kažu kao... Lokalna policija je podmitljiva. Bude samo onaj, ali tu mislim na lokalnu, kao, ali FBI ipak odeljenje za narkotike i tako dalje, to je... Svi da su i male ribe, da nisu oni nikad dostigli taj nivo mafije, vrhunski. Da. Znaš, kao da se ne boje da drže senatori. To nije na momentu što je prikazano za Vita Corleona, da on direktno kontroliše senatore, mislim, i tako dalje u Americi. Dok su ovi još uvek dole. Znaš, to mi se sviđa. Da, tu je razlika. To nije aristokratija mafije. To je mafija ulice, koja se malo digla. Neke niže do srednje klase. Da. Pa, digla se zbog te velike pljačke i to ih je i uplašilo. Da. Ali to su ipak, oni najviše žive od pljačke kamiona do kradu kamiona. Ali to je ipak kalibar mafije Tonija Soprana. Znači, mafija iz New Jersey-a koja kao, operiše u svom kraju i tu je bog i batina. Oni nisu made guys, znaš kao, ali ipak je Tony made guy. On jeste deo mafije. Oni nisu made guy. Trebao je John Pesci da... ali Poli jeste, na primer, kao njihov vođa, da kažem. Pa, da, slažem se. Ali to sam za njega htio znači, i onda negde na kraju ambivalentan je to njegovo ponašanje na samom kraju. S jedne strane, on nije ubio, on nije baš toliko ipak je tog starog kova da ima poverenje u neke ljude, on nije mislio da će da ih otkuca, nije sredio da ga ubiju u zatvoru, čak se on i ne povezuje toliko sa nekakvim ubistvima i tako dalje, barem u samom filmu, ali kad on izađe iz zatvora i kao pita ga za pomoć, on ga ipak ponizi na neki način. Da mu tipa 3000 evra i kao, eto, a sad ću ti krenuti. I onda za osvetu odluči da ih otkuca. Ali De Niro je već ta novija generacija. On je već paranoja, on je planirao da ga ubije u suštini. Slažem se. Svakako, ovaj film je jedan neverovatni film o cele svetske kinematografije. Što se tiče žanra, u žanru je jedan od najboljih. Svi filmova, jedan i dalje od najboljih. Ja bih rekao 100-200 najboljih filmova ikad snimljenih. U žanru prvih 10. I volio bih da odgledamo ostale Scorseseove filmove, tih najuticajniji, pa da možemo pričamo o njima. Da možemo da napravimo onaj specijal. Da. Ali svakako, ja ne znam šta bi još dodao, ali imaš ti još nešto daš o filmu? Pa nemam. To sve što si ti rekao, mislim, to su i razlozi zašto smo gledali film. To je nesumnjivo i neporecivo. Mislim, dobar ti je upad onaj na početku, to je bitno istaći i još jednom ponoviti da je to film koji je uticao na kasniju kinematografiju. Dakle, to je najveća pohvala koju film može dobiti. Da, to preklapanje sa Sopranovima koji su sigurno najbolja mafijaška serija svih vremena, a jedna od najboljih i generalno. I taj direktan uticaj vrlo bitan, vrlo značajan. Jako bitan i značajan i samo po sebi, ako ništa drugo ne bi bilo vredno pomena unutar filma, taj moment bi bio dovoljan da taj film obeleži kao kultnim. Ja bih se još jedan put zahvalio Poletu na ovom predivnom prostoru i mi ćemo nastaviti ovdje da snimamo. I nadam se da ste vi uživali u ovoj novoj epizodi. 2 gledaju i razgovaraju. I do sljedeće epizode. Vidimo se. Ćao.